thir tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule tun trum chu ni zan UEFA Champions League in khel munam tak result atangin bul kan tran anga ten zanin in khel tour fixer te mai ba ka football thuleng te thira ngai thla khona in nei donang o tun trum chu ni zan in khel result UEFA Champions League atangin bul tran don ta ila Arsenal tran tu te voin lama unhappy ang reng khop maya chumi chanchin atang chen bul kan tran don anne nizana inkhel munam taka hian soita kang khan probability le hetilai vel atanga comment section atanga lo clear let poin Arsenal chak ring an tam zoka mitam takin hei hi Atlantic ring lo ma se Arsenal lam hian thilmak an lan tira an thingpui an mikhol he inelna champion lai Real Madrid hi sithum fai ngotin an lo sop Emirates Stadium in khela hian Arsenal hian he inelna champion ngun be Real Madrid team hi he inelna champion lai an ni ti an threlo nge ni an lo ngam ang reng khop maya in khel pumpui thira po goal shot trum som pani an neya Real lam hian goal shot trum kwa nei thongin ball possession apo Arsenal an chung nung zoka in pass dikong apo achung nung zok an ni bok in khel thunun zok an chak kan tin ani ber mai chu in khel munam tak Emirates Stadium in khela hian atira train team pani ten game munam tak an chhop chuaka Real Madrid in hun tha an nei nga la yat som thum vela tangin Kylian Mbappe chuan in hun tha an neya ma se tun hnai soisel hlo tak mai David Raya chon tha takin alo dan sak hemi nu hian minute lina Arsenal lamin hun tha an nei ve nga la Martin Odegaard ta free kick chhoi chu la khop maya ma se gola alud lo hlau thunga Real Madrid team an him sham minute som pathum na Arsenal bokin hun tha an nei le nga la hemi an hun tha nei hi an bo pel le thunga Real Madrid team an him le sham Real Madrid team an bet ang reng khop maya minute som ni pakhat na kamavin ka mangin hun tha an nei ve le thunga ma se hei hi David Raya chun akut veilamin thatakin alo ben chua sak le minute somthum pakhat na Kylian Mbappe chon hun tha an nei ve le nga la Bellingham ne na an thora te po ati thai om me ma se heta po David Raya hi an paltlang zo ta chuang lava David Raya hian thatakin alo ben chua sak le anne minute somthum pariat na Bukayo Saka chuan Jude Bellingham bumin gola shot aneya ani po hian ahun tha nei abo pel velea minute somni palina Arsenal team hian hun tha an nei vele ngala Declan Rice on hun tha nei ma se ahun tha nei hi abo pela korto chon tha takin alo dan sak vele anne first half hun pek bel minute somni pangana Federico Valverde chon hun tha aneya yat somni pangana tanga a goal shot chu gola akal lo hlau maya first half hun tha omzui talovin second half an khel leya minute somnga pakhat na Real Madrid in Bellingham mangin hun tha an nei le ngala ma se hei hi goal zone akal lova Real Madrid team an van doi le minute somnga parukna Real Madrid to lo tak main an fola Luis Kelly chon free kick lo chuakin free kick hi yat som thumna vela train hlatak mai atangin Declan Rice sonin achuya goal moi big kan muati thei omme he goal hi chu David Beckham tenen po ate khin thei omme ball kal hi han en chiang taula TV lama han replay en tur te po aumin karing ball hi akwal phai de usok maya debut court to tan po ti ngai na aum lo ani ber mai free kick chui thaber te po ani thei hialin arin oma Declan Rice sian a football zin konga free kick a chui lo masak ber te po ani zui bok hemi nu hian Real Madrid tin na takin an nor let nga la minute samruk pakhat na Bellingham chon hun tha aneya Modric siam saka train a hun tha nei ero a kho ral thung minute samruk paruk na Arsenal team hian hun tha an nei le nga la Partey chon a hun tha nei hi abo pel minute samruk pasarina Arsenal bokhian hun tha an nei zui le nga la ma se korto chon alo dan sak leya Real Madrid team an bet ang reng khop mai minute samruk pariat na free kick minute samruk pariat na Arsenal team in free kick an hlo chuak leya yat hlatak me tangin Declan Rice ang goal thei tur po ngai lo atangin achuya
ama angte bokin goal moi big a pet ko lut le zok maya tebot kor to pointi ngai na ashelo ani ber mai Declan Rice a alin a al ani ber maya Emirates Stadium a thom a tha ham khop mai Real Madrid team hian an sipur su then tumin an nor zui zela ma se goal an chuabel le minute samsari pangana Luis Kelly chuan mual veilam sir train ball a khal luta ball a thon lo chu Mikel Merino chuan voi khata alo hlap pop maya tebot kor to tan ti ngai na hei po a lo le goal a lut moi khop maya Mikel Merino hian tun na ya striker an nei lo la ya striker anga a khel atifu ang reng khop maya goal a khung chhaudeu mol maya atuna a goal khung po hi moi tak an ne ti hian Arsenal hian sithum fain ma an hruaya Real Madrid team in natakin nor zui ma se apoimo golero an khung thei talava minute som ko palina an player poimo Eduardo Camavinga chon second yellow card a movangin red card ma no chu ani zui boka second leg ka ain lan thei don lo ti a chiang zui bok ti hian gol dang lu bel zui talavin Arsenal lam hian he in nala champion ngun berni na chel mek tu ni bok Real Madrid team chu Emirates Stadium a sithum fain an lo barakhaya second leg khelle tur lo ma se an din mun hi a thata khop maya Santiago Bernabeu a hian sithum fain ma hroi chungin an leng lut vele don anne Arsenal team din mun a tha hle ten ani chu mai pelama nimin lama kan lo tar dan to ang khanin Arsenal team hi Real Madrid laka nu ma an nei tha ang renga head to head ta po achung nung zok an ni ya trumthum anin ma chona trum ni chakin trum khat draw result a oma Real Madrid an la chak ve mi lo tin ani chu ni zana in khel danga quarter final first leg ka Bayern Munich le Inter Milan te in ma chona beiselo zok te po tita ila Inter Milan in ne na an changa an king puimol ne tu Bayern Munich he goal khatin an lo ne he in khela hian Bayern hian goal shot trum som ni an neya Inter Milan hian goal shot trum som nei thungin in khel pumpui thliara ball possession le in pass di konga chon Bayern an chung nung filor laka ma semi qual team Inter Milan hi achak zoka an tang ta thung in khel mu nom tak maya hian German Bundesliga table ma hroi mek tu Bayern Munich hian atira train game an thunun zoka Allianz Arena in khela atira bul an tran tha zok tin ani chu amai ro chu Italian Serie A lama ma hroi mek tu Inter Milan hi an doi big chuang lova atira train team pahni ten game mu nom tak an chhop chuak minute sari na leka tangin hun tha a hala Bayern Munich hian hun tha an nei an bopel Goreskan a hun tha nei hi a bopela uyom tak an ne minute som pathum na leimar chon hun tha an nei vele ngala heipo gola alu chuang lo minute som ni na Michael Olise chon hun tha an nei ya ani po hian a hun tha nei a bopel le minute som ni paruk na chhovela te po hun tha aum le nol maya ma se apoimo golero kan mumai lo thung first half hun top ma shet minute som thum pariat na goal ma saber kan muta Marcus Thuram chon ball thatakin alu puya a goal thon lo chu Lautaro Martinez chon thatakin alo khunga Argentine forward hian sikhat vai ma an hruina goal aron khung first half a goal dang alu bel lava second half a po team pahni te in Norton a mu nom khop mai hun tha kan munuala apoimo golero kan humai lava hun top don nai lamai ro goal ni kan muta minute somriat pangana Bayern Munich an norra sengin Conrad Leimer siam sak atangin Thomas Muller chon an sipur suit na goal aron khonga season kalmek ato phuna Bayern Munich chosan tur Thomas Muller hian lom tu anga hle mase anni lampo an lom rei lutuk lava goal an celebrate zaudeu chautin minute somriat pariat na an gusto siam sak atangin Inter Milan tan David Frate si chon ma an hruina golin aron chang let le ngala mol nei tu Bayern lam hian thei top choin nor zui ma se apoimo goal dang alu bel zui talava first leg b ka Inter Milan hian mi khol team ni ma se goal ni goal khatin ne na an changa second leg khelle turatan an din mun athata hle second leg hi tun thlani som paruk zan lai pel dar som pani le chan ve an nei ani le dona Inter Milan hian sikhat faya ma hroi chungin Bayern Munich hi San Siro an lo mi khwal ve thungang
UEFA Champions League kinel na te hi zanin hian nei chun zom ani le don na zanlai pel dar som pani le chan ve game pani khel ani don na Barcelona chun Borussia Dortmund chu anlo mi khwalang tun din huna Barcelona hi probability tonga en chuan chakring an tam khop maya 74% in chak an ring zoka Dortmund chak tura ring hi 11% chau an ni thong draw result aum theina hi 15% in an da ve bok tun din huna Barcelona chakring an tampo hi a om view maya Barca hi tun din huna an che that pialama an mani ram league la liga lama ma hroi tu an niya Borussia Dortmund ero an che thatok lo hle an mani ram league Bundesliga hian teibula tun din huna pariat na anom meka beise an phak lo dan chu pui tak an ne hetiang ang zonga chut chuan Barcelona team hi an chak mai rin na alian hleya a chak ring an tam jok po hi thil om lo ani lo om me football chan chin UEFA Champions League hin team patni te hi trum thum an loin machon towa Barca trum ni chakin draw result trum khat au ma Dortmund hi trum khat ma an la chak lo thong anin machon nong ber hi kumsang ni som pakwa som ni season a khan ania khami truma khan Barcelona hian goal thum goal khatin Borussia Dortmund hi an lo ne towa tun truma anin machon le turpo a mu nom hle hin arinom Barcelona hi tun din huna UEFA Champions League hian trunga an lo champion towa an champion nung ber ero arei ve to hle kumsang ni sompali sompanga season nowa Barcelona hi UEFA Champions League an la champion mi lova chuti rolin an machon tur Borussia Dortmund ero trum khat chau la champion thungin kumsang khat zakwa somkwa paruk somkwa pasari kha an champion nung ber ania chuti rolin final a ero avan doi zoka an trangun hle kumsang ni somni bathum somni bali season a khan runners up team an lo ni towa chuti rolin Borussia Dortmund hi team chia te soitur an ni lo thong inkhel munom tak ani han be seita illa Barcelona team big hen tun round ron lut thei tur hian league stage a khelriata point som pakwan en pahni na ni chungin round of 16 anin pet kaya round of 16 a hian harsalo tuklavin Benfica chu aggregate goalie goal khata nei quarter final hi an ronin pet kaya an machon tur Borussia Dortmund hi khelriata point som pangan en somna ni chungin playoff round anin pet kaya playoff round a hian Sporting Lisbon chu aggregate sithum faya nei round of 16 anin pet kaya round of 16 a League 1 club Lille chu goal thum goal nia nei tun round hi an ronin pet kai ve bok probability lama train kan tarlan ta kang khan Barca chak ring an tam zoka tunge chak zoka kan rin te po thailang vele donang o anni ba ka hian zanlai pel dar som pahni le chan veya ve khian League 1 champion to Paris Saint-Germain le English Premier League club Aston Villa te chu anin machonang probability tonga han clear chuan Paris Saint-Germain chak ring an tam khop maya ama cha kan soyang bok han Paris Saint-Germain hi 69% in probability tong hen chak ring an oma Aston Villa hi 13% chau an oma draw result aum thei na hi 18% vel aum ve bok chuti rolin Aston Villa hian Unai Emery an nei ve tlat maya European competition ngam kan ti coach kha anni chuti rolin Paris Saint-Germain lampo Luis Enrique ton hriat nei tha mai en kol kha an ni ve buka tunge chak jok tur rin thiam hi a har sa hle football an zin konga hian team pahni te hi UEFA Champions League hian anin machon soitur ala lova trum khat UEFA Champions League anin machon na tur chau ania loin zirlok thei po anom don lo tin ani chu amai ro chu coach pahni te ro anin hre chiang hle turangai ania game boruak changle mu nom tak ani nge be sei photila a tha ome Paris Saint-Germain hi an club chanchina UEFA Champions League hen champion an la nei lova chuti rolin UEFA Cup winner cup a ero trum khat lo champion to yin UEFA Intertoto Cup trum khat an lo champion to boka heng ti lo hi chu han soi zui tur an nei lem lo an ne hetiang kong atanga chut chuan Aston Villa team hian record an nei thale dai thonga UEFA Champions League hian European Cup ti ani lai khan trum khat an lo champion towa kumsang khat zakwa somriat pakhat riat ni season a khan champion no moi an lo choi towa European Super Cup trum khat an lo champion to bok anu ma tanga han soi chon Champions League Villa trum khat an champion towa Paris Saint-Germain ero an la champion lo thung tin ani chu
tun round ron lut thei tur hian Paris Saint-Germain lam hi atira an che thatok lova khel riata point som pathum nen som pangana ni chungin playoff round anin pet kaya playoff round a hian anma ni ramtla Brest chu olsam takin aggregate a si som faingota nein round of 16 anin pet kaya round of 16 a English Premier League table ma shoi mek to chu mai pelama UEFA Champions League in local make league stage a pakhat na ni chunga round of 16 not Liverpool team chu aggregate a goal khat ve in pe a in ne to kin penalty peta an pet la tun round hi an ron in pet kai thei an ne an mat son tur Aston Villa lam team ero base pha bakin an che tha kheriata point som paruk nen direct in round of 16 an in pet kaya round of 16 a hian Belgium club brut so aggregate a goal khatin an neya tun round hi an ron in pet kai an ne mitam takin an van nei te po an tia van nei tur chon che thattel te po angai ti kha hretel tabok ila inkhel munam tak ani han be sei tai la tunge chakzo ka kan rin te po thai lang le donang o inkhel result lam kal san tai la football thuleng lama lut vele don ta ila tun trum chu Erling Haaland atangin bultran don ang o Erling Haaland hi tun na ya English News 10 antarlan danin City che dan chu alung oil tuklo ni yin alanga City na season kalmek an man chiat ema wangin contract har ziak to ma se chu apoi tilo ni yin tarlan anni contract har ziak ma si Erling Haaland hian release clause aneya ama du tu ten hetiang zata anron dora ani point chu adu chun achuak thei tho atina anni hetiang ani ta chon tun din hmuna Haaland hi Bayern Munich le Paris Saint-Germain ten an helmek ni hin alanga ama ron dor tu te hian an dor huai viawani chuan achua thut thei te po arinom chuti rolling rumors atamti hretel ta tho ila Rio Ferdinand point thu thar aron nei vele ta Declan Rice ache thate ma wangin aron fakle Rio Ferdinand chon Declan Rice tun din hmuna midfielder thaber te zingami ania a thaber ni thei turin theina anei bok West Ham United atanga senglu thei ani lai khan Manchester United ina anlo dor lo kha thil poi tak ania club ho tu te hi tun din huna hin ka dem hleya atira tang khan kala dem char ani player riat lem lo an la lut vaka chuai chon sum thanem tak nen Declan Rice kha lo la lut ta jok se United team hian an that pui nge hin karing ti hin Rio Ferdinand chon Declan Rice chungchang hi asoi City lam point thu thar lo mom lo hriat tur an nei chhota zel maya mirror lamin atar lan danin City hi an player poimo Bernardo Silva chu an chan thut do ni hin alangta ni zana ma khan mirror atar lan danin Bernardo Silva hian City chu san adu thut la pho tu te a hril ta ni hin alanga kumsom thum chawa upa hian season kalmek ato phuna City hi a chu san mai rin na alien hle Portuguese midfielder forward anga tepo an chorbok Bernardo Silva hian kumsang ni sompasari khan Monaco Train City team hi apana Premier League no moi paruk FA Cup no moi pani EFL Cup no moi pali UEFA Champions League le Club World Cup no moi pakhat ve te a choi pui towa kumsang ni sompariat sompakwa season a khan Manchester City Player of the Year athan aloni to bok Pedri point thu thar aron nei vele ta ani te hi tun hnai chu Ballon d'Or chungchanga zona atok nem khop maya a chan po a chang nem hle ni zan lama khan hemi chungchang hi ron soi le tain Pedri chuan mitam takin Rodrian Ballon d'Or adong kha an soi sel thina ke chuan adong tur takin adonga kangai ani Rodrian adong kha ke ni tan chon thil lo mom tak ani ya midfielder in andong ve thei ringot po hi thil lo mom tak ani bok kan ma hun kal zel tura midfielder te hian kan don ve thei karing chho zela ke po hian la don ve ngei chu ka duwe ka soi to ang khanin Ballon d'Or ai chung ka team hlot kin na kangai poimo masa zoka Ballon d'Or po don ngei chu ka du ani Rodri ang bokhen he choi moina don hi ka tum ve in ka ringa ma se Barcelona hi ka da poimo masa ber ani midfielder in andong hak midfielder te tan chon thulo mom tak ani ya kan ma hun lo zel tura Ballon d'Or don theina chance te po keini lam hian kan nei ve don ta in ka hriat ti in Pedri chuan asoi Manchester City lam point thu thar an nei chun zom ve zela ni zan nama khan Morgan Gibbs we chu senglu an tum thu tarlan anne City lam hen Kevin De Bruyne chu an chan don ti a chiang thokhat towa hemi wanghen athak tu tur an mel chhauna sakhop maya
Forest team an che that theina na tho hlok ke me mai Morgan Gibbs White lam hi an hoita a ang hle court of side lamin atarlan danin Chelsea lam point antler malam thuam chakna tura senglu antum nia thom leng mek Victor Osimhen chu senglu antum lo thu an soi chiang ta nipui transfer kongka lo in hong tura ani hi senglu antum zinga atel lo thu an soi tatlat mai heti rual hianin hetiang thu alen ta ka chuan United ta ne ro thulo mom tak ni tura ngai ania chu boy tu omlawa an senglu thai mai arinom Real Madrid playmaker Arda Güler point to thar anei vele ta nizan lama khan Arsenal team chu zom apoiti don lo ni in Spanish news te chuan antar lang Arda Güler hian tun din hmuna Real Madrid ta khelna hmun achang tam lo khop maya hemi wanghen achhole mai rin na tepo alien chho to khop mai tun din hmuna Arsenal nen thuk takin seizom an ni chho zela Martin Odegaard tang bokin Arsenal lama Güler hi kan mu mai arinom tun naya Barcelona forward Robert Lewandowski chu Barca team tan alung oi tok lo ni in tarlan aron ni vele tatlat maya mitam takin Barca ahlim ni in soi thin ma se Lewandowski hi alung oi lutuk lo ni in tarlan ani to thong Barcelona lam hian striker thar anmel na sakhop maya hei hian Robert Lewandowski chu atilom zo lo ni in alang bok Barca azom no gol som ko pasari zet khung to Robert Lewandowski hi Saudi Pro League lama kan mu arinom ni hin alanga tun din huna Saudi Pro League club lian tam tak te chuan hlo thanem tak hlo thei turin an thle mek ni hin antar lang to bok Liverpool lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura antler lai lam thuam chak zona Carlos Baleba chu senglu antum tur thu tarlan ania club lian ten senglu tuma an helmek Brighton midfielder thazet mai senglu tur hian amana po Pau million som ko tanga zavel the chu antum ni hin Football Insider lam chun antar langa Liverpool lam hian an midfielder thar turatan Baleba hi an senglu thei mai rin na alien ta Goal lamin atarlan danin Angel Di Maria po Inter Miami lama akal thut mai thei ni in alanga Kevin De Bruyne tenen anin mu ho Kevin De Bruyne le Messi tenen anin mu ho mai rin na alien ta hle tun naya Angel Di Maria hian Benfica achua san don ni in thom aleng na sato khop maya hemi wang hian Inter Miami lam hian thom anron nei chho zau zau maya Angel Di Maria le Messi te hi ram a ni mai lovin tlapa an khel dun mai rin na alien ta court of side lamin atarlan danin Arsenal lampoin nipui transfer kongka aloin hon vele Pau million samruk sengin Benjamin Sesko chu senglu antum tur thu tarlan ania striker thar senglu nge antum na konga Sesko lama hian anin sorbing don ta a ang hle Benjamin Sesko po hian nipui transfer kongka kharta ka khan nipui transfer kongka aloin hon le vele club thar lian zok azom tur thu te po alo sei towa RB Leipzig lampo hian hei hi anpom sak to arinom nipui transfer kongka aloin hon vele UEFA Champions League ka tal na mai Arsenal team lama Sesko hi kan mu arinom ta Manchester United team ta na loin lan to thin Rio Ferdinand point Alejandro Garnacho chu United cho sana Napoli pan mai tura adu thu ni jang khan asai Rio Ferdinand chuan Alejandro Garnacho hi player thatak ania a theina po sang tak kan lo muto ani chuti Roland Ruben Amorimana achom chaidan hi tha katimi alawa United team ta na mabak eng tak nei hi chetaka achuang ti ka hlau hle tun din huna Ruben Amorima game plan ni afu tok lawa Garnacho te tan phei chon thil har satak ani bok a theina le a thiam na te hi Amorima noya chon aseng theidon loti chiang takin ka hredowa chu wangchon Garnacho hi chiang taka ka hril du le ama hun siam that adu chuan United team chu sanin Napoli hi panse player ro puile thazo ka ain cher chuak thei nge hin karing United team a ero Amorima noya hi chon ain siam tha chho zawin karing loti hin asoi Liverpool lampoin an forward Mohamed Salah chu contract thar an zepui theidon ta ni in team tok chon atar langa nizan lama khan mimal inrem na an nei to ni in antar langta hetiang ani ta ka chan season thar lama Mo Salah hi Liverpool a kan la mu chun zomin arin oma Liverpool trantu te tan chon hei hi chu thulomom tak ani arinom Barcelona team ta na loin lan to Ronaldinho point ni jang khan thu thar aron neya Paris Saint-Germain forward Ousmane Dembele chu afak le
Ronaldinho chan tun din huna Paris Saint-Germain forward Ousmane Dembele chu fak viavin ka football zin konga ka khel to thin le nuam ti taka ka in khel lai te kha Ousmane Dembele in khel ka mu hi chon ka hre chuak thin na in nan na tam tak kan nei hin ka hre bok khai khin chi ero kan nilova ma se a in khel ka in hi chuanin ka wang lai tak tak kha ka hre chuak thin ani nakin loka chun ani hi player ro pui tak alani ngei don na Brazil team tan inlan phei se chun ani hi a thale zol nge hin ka ringa Brazil kheldan le a kheldan te hi a inang ang reng khop mai player thatak alani ngei done tin Ronaldinho chuan Ousmane Dembele chungchang hi asoi Dembele hian season kalmek amang tha khop maya Paris Saint-Germain tan tum somni inlan toin gol somthum pahni a khung towa midang gol khung tur siam sak tum riat anei to bok Paris Saint-Germain tan season kalmek a game somli a inlana gol somni luta a in rol vek tinani chu Barcelona lampoin Arsenal atrain Thomas Partey chu senglu antum thuni jang khan thom aron leng vele tatlat maya Thomas Partey hi Arsenal lam hian du vioma se contract har chungchang a hian anla bemi alafa season kalmek ato phuna inrem na an nei puilo chun a chuak don ti na anita hei hi Barca lam chun man tangkai tumin thei top an chua meka Thomas Partey po hi mimal inrem na nei pui tumin an bemek ni hin alang bok Arsenal team an che thuai angai tinani ber mai chu Manchester United goalkeeper Andre Onana po aron tong theile tapap pap khop maya UEFA Europa League ka zirtop zinga an machon tur Lyon chungchanga angai dan aron soya Andre Onana chon Lyon team hi team chia an nilova ma se ke ni ai chon nuai taka anomin ka hria Lyon team ne lo tur hen kala inda ngai mi lova ke ni ain an ni hi tlap te jok an nia club lian jok kan chak ngei done tin Onana chon asoi tongpor le ta ham khop mai hei pui po hi Liverpool lampoin an forward Diego Jota chu choti ran poi ti lo ni in alanga Arsenal team ne na saizom lo tak mai Diego Jota mana hen tun tin muna Euro makta doi somnga panga an phut nin team tok lam chuan antar langa hetiang zat Arsenal in the chu anin huam ani chuan Portuguese forward hi Arsenal lama kan mu mai te po arinom Jota hian season kalmeka Liverpool tan tum somthum pakhat inlaning gol ko akhung to ani Arsenal lampoin thuthar anron nei vele ta antar malam thuam chak antum na konga ni pui transfer kongka loin hong tura Rafael Leo chu senglu du zinga antel thuni jang khan tarlan ani vele ta TPR football lamin atarlan danin Rafael Leo senglu tur hian ama du tu tlap dang te chu makhal antum thu tarlan ani Rafael Leo hi tun din muna akhel mek na AC Milan lam hian amana pau million za somnga an phut thu an lo sei to bok ole hati chin hatun trumatan ni tamai se thir tu te ha channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lo man tan min han la pui le ta ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don nia